You understand ukuthi lo mntana abantu ukuchithekele isisi mfethu. You understand? Uqola igazi lana endlini. Esakho lesi. So manje masingesa ukuthi Mr Jones, uya lo mfana. Ngicela uzela. Awungitsheli Angikutshela ukuthini? Awungitsheli lo. Ungenaphi wena? Angikutshela ukuthini? Uze kubani? Ngize kuwena. Forini. Mamela awuthami. Mamela awuthami thina sokuphakamisa sikubeke phansi ungakholwa yes. Ngicela ungiyeke. Indlu yami seyiphenduke i-circus nje iJarity. Tshepo uzadakiwe ashaye lo mntana abantu sebayathukana ngizwa manje izinto hawu ziyawo mangilunguza ngithi hey umntana abantu uphansi umshayile bhutwami. Well, moleni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS pronounce lover singomkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzukulayita mshenami. Well guys, namhlanje ngibhalelwe ngumama lana. Umama uthi unenkingo nayo. Icela nje ukuthi iJozi Bioscope iphuthume izomnceda. Kudala ke umama esifonela siJozi Bioscope sokuphele nje i2 month yonke ukuthi nje besebusy nabanye abantu ngoba ama cases esihleli sinawo maningi each and every day. Sathi ke mama ungawari thina so make sure ukuthi siJozi Bioscope sofika. Mama kunjani? Ngiyaphila baba kunjani? Ngiyaphila nami. Ngiyazi mina nawe mama besike sancokola kancinci efonini. Kodwa bengisacela nje ukuthi uzintroduce nama viewers wethu ezokwazi usho ukuthi umama igama ubani kwaye ke wayisibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Okay, igama umama Joyce. Yeah. Hey, ngibhale ngalabaqashi bami abayi2 uThepo noMbali. Inkinga uMbali uright. Inkinga yilo uThepo. uThepo uabuser uMbali and uMbali upregnant. And sengiclose mina noMbali, you understand? So akamphathi kahle umntana abantu uzibuyele emakhaya mina ngimthathile ngamcashisa waletha uThepo. Ngathi okay it's fine ubaba umntwana angina stress yabo. So manje indlu yami seyiphenduke i-circus nje iJarity. uThepo uzadakiwe ashaye lo mntana abantu. So angithandi lento leyo. Angithandi at all. So that's why ngiye ngalibhalela ngathi ngicela nizeni nizongisolvela lento le because amaphoyisa ayafika uyabathuka bathi mama inkinga yakho mele wena ubaqoshe. So ngifuna lo mfana ahambe uMbali angina stress naye angahlala nami but lo ngi right ngayi ibastard yomntwana lo ya angimfuni. Okay mama ngiyakhumbula man usibhalela last month usisho wena uthi sifike lana abaqashi bakho bayakhathaza khona umfana oabuser sathi sizobuya kuwena masifumana isikhathi kodwa namhlanje into esenze sabuya mama ukuthi usifonele ekseni wathi kunento emergency eyenzakele angazi yini leno mhlambe eyenzakele ma. Hey butwami ibhlungu lento eyenzakele namhlanje lo mfana lo uyadelela ngise lami mina bahleli ngale ke babukela iTV yena nomuntu wakhe lo pregnant sebayathukana ngizwa manje izinto hawu ziyawo mangilunguza ngithi hey umntana abantu uphansi umshayile bhutwami umshayile uyiloku uyamkhahlela still ngimkhuze so mina akasangiboni we understand akasangiboni next njengoma stand njengomuntu omdala akangiboni fokol uyabo. So manje ngoba umntana abantu upregnant umbethe njalo pregnant 3 months pregnant amkhahlela ngithi ngiyamkhuza nami ungilahlela le uphi yena manje uThepo ungenile ngithi babalo mangikhuza waphuma wahamba uyoqedelela amabhiya wakhe no hayi bekadakiwe already ngoba bewusho masikhuluma before siqala ukushuta wathi uphumile yena waya ebanganini bakhe ngathi ma ungawali ngoba ubonile lo bhuti omunye besisenaye uMr Jones ngiye ngamcela ukuthi makahambe eyofuna yena lo mfana eyomfuna ngimnikeza ipicture yakhe ngiyathemba ukuthi sizomfumana umuntu omdala maybe nizomthola bengifuna ukuthi nje siyochecka yena umntana umshiye kanjani yena lo ntombazana ushiye situation yakhe bekakhala uyakhala still ngimshiya isikhala njengomuntu osemapainini yes uzwa ubhlungu lwamntana the way bekamkhahlela ngakhona nawe bengeke uthande bhutwami. No umuntu omdala bengicela ngithi akho kude vele kwakho Masilana cause Mr Jones ngimnikeze iaddress yalapho kwakho cause ukuthi masifika eze lapha endlini uzosifumana endlini njengamanje so bengicela ukuthi simove engafiki thina singekafiki yabo. Mr Blacksina ngicela siye my good sir. Hey inkinga lo mfana no inkinga kwamampela mama kodwa ngizama ukucorrectisha lana mama ngoba khona amaphoyisa ayasebenza ngoba ngabantu esisebenzisana nabo la eshowini yethu bayangifeyila musmini no hayi noko ngibuye
ngibuze nami ukuthi kusuke sokutheni manje mase kungabe mhlambe basuke bebribe ngoba khona abanye basuke benze into ezirongo yabo but ingalo yomthetho mina ngiyazi uyabo njengomuntu osebenzisana nabo mayingabe kunenkinga yabo kunomuntu umgulukudu abantu esibafonela kuqala ngabo yabona ngoba sila ipolice station lana iyazi njengamanje ukuthi iJozi Bioscope lana and ibalinde icall ukuthi just in case there's an emergency okumele bezosinceda ngayo nabo bezomthatha lowo muntu because nimthatheni butwami ugele angina inkinga naye ngingazihlalela naye ngimncede ngomntwana but lo steering asihambi I'm enough angithembe nje ukuthi sizwe abantu mhlambe use space in right sokuthi mhlambe ngamquestiona ngimbuze some things yabona mamakhe ngoba uyasho ukuthi bekamshayile ekseni bekamkhahlela yazi awazi into engiyibone lapha ayikho right angimfuni lo mfana ngicela nje ukukhuluma namadoda ngiyazi mangabe uyindoda lapha emakhaya and uyazi ukuthi wena umfazi wakho uyamshaya uyamabuse each and every day ngiyakucela balelami wena ndoda engumfowethu ukuthi ulibambe lingashoni ngoba one day izofika iJozi Bioscope lapha eminyango wakho mfethu ngeke uzukholwe labantu ngabosisi kuthena ngabomama kuthina zimbokodo leze emhlabeni aziziswanga la emhlabeni ukuthi izoba ibhola lamajita mangabe uyazazi lapho mfethu ukuthi wena uhlala nomuntu and uyamabuse uyamshaya each and every day mfethu libambe lingashoni ngoba sizokufikela ngeke ukholwe angiyithandi lento ukuthi abantu kulapha Tom singena khona la singena la okay no asingene mama sesisebenza nasemvuleni yabona guys sisebenza nabakunetha sokuyanetha manje but thina simeka sure ukuthi umama somnceda ngakho konke lokho kumele simncede ngakho mama uyayibona into engishoyo yo sorry guys mama lo mntana umshiyela yo mama manje uba noklina legazi leli lapha mama ngisacela ukuthi umbambe inkinga mina ngoba ngumuntu wesifazane please please ngicela ucheck lapha ucheck yo guys yo mfethu ngicela ungabonisi lezi zinto kakhulu ekamereni phela kunabantu besilisa lana esingafuni ukuthi abantu abadala niyabona nani situation ela ekhaya igazi ekhawuchini igazi lehle lizofika nje ngapha kanti yini lenzakala lana no ngiyaxolisa ngimsukumise ne umuntu omdala ngicela umlalise angamlalisa ngakuphi ngicela umlalise Sofini mara ngoba kunegazi nje la yo guys mina isofa lingcono kunokulala phansi umuntu omdala ngicela ungamlalise egazini leli phezulu kwalelo gazi futhi nana all right ngiyaphila bhuti ma akunamophu mhlambe ngiyakucela mama ayikabi ngicela at least sizame ukuthi sikhuphe nje lo guys lo muntu guys inkinga mama ngazi nginabe imophu uyayithola Mr Blackson please ngicela please call an ambulance bro because angeke sihlale nomuntu omusha ngicela ungifonele le ambulance fonele ambulance bhuti yo mama guys kanti ibiza ngani lento lena yabona the way sengakhona manje guys angisazi nana right kodwa mama lo muntu Blackson ayavuma mama wait uyakhuluma uBlackson uthini ubona ini ubani uye lo mguludu mama uye lo mfana ngicela uzela uba Ungibambelani? uye lo Ungibambelani? Mr Jones bekani phansi lo mjidi bekani phansi lo mjidi Ufuna ukulala nami. Ngicela ungangibambi. Sofuna ukulala nami. Dala uyifuna leyo. Ngikena. Yeyani. Awungitsheli. angitsheli Awungitsheli. Ungenaphi wena? angitshela ukuthini Mamtshesini. emfethu uya understand ukuthi kwenzakala Ukulala nami. ulala na ukuthini ulala na ukuthini Ukhuluma nami yini wena? ngithi wena Uze kubani? ngize kuwena Forini. mamela awuthi yami thina sokuphakamisa sikubeke phansi ungakholwa uyezwa Ngicela ungiyeke. uyadelela lo emfethu uya understand ukuthi umfazi wakho kwesiphi isimo manje Ungenaphi wena lapha? ngene la egate manje sengila eminyango mawushiya uya understand Wena khale ukubona. uya understand emfethu lo muntu uyazi ukuthi somfazi umbonini Beka right man lo muntu. beka right mfethu uya understand ukuthi lo mntana abantu ukuchithekele isisi mfethu uya understand Esamo. uqola igazi lana endlini Esamo resakho. esakho lesi so manje masingesakho Ngicela ungiyeke. Mr Jones yo guys no Mr Jones please test this guy ngicela niyothetha naye le man to man
You can't say that, my brother. Angibambi kanje. Phakukani lo muntu mbambeni however you wanna. Bambani lo muntu phakami lo muntu. Ngicela nixoxe naye bafethu, xoxani naye ngendleleni. Xoxani naye, hayi mama yini le? Udelela kanje lo muntu every day. Yo ungidelela njalo. Guys, wait. Makaphuzile. Lo muntu ubuza mina ukuthi yimi engimmithisile lo mntana or uyena. Ngifuna ukulala naye. Ulala naye for ini ngabe umqashise? Omncane kanje. Umqashisile nokumqashisa. Umqashisile ungibhadala makafuna. Guys, bengisacela nje ngiyacela ukuthi sigaye Mr Jones. Ngicela ma ukuthi sinikeze uMr Jones no Blacksina. Bekhulume naye. Angeke zemtrape mawuzoxoxisana naye man to man. Oh, umntana abantu. Ma okay mina sengihlonipha into zesifazane because I'm not a lady guys and I don't think ukuthi it's appropriate ukuthi ngibe ngiloko mama ngicela unaka umntana abantu. uBlacksina uthe ufonile ne uthe ufonile ufonele ambulance yes. Ngicela ubumnaka ma sengisabunga if kumele umkhuphe impahla umfake ezinye. Ngiyacela please. Guys, into esoyenza njengamanje ngisalinde uMr Jones no Mr Blacksina la bexoxisane naye. Mara usisi bese sifonele iambulance ngiyacabanga ukuthi sendleleni. Ngicela nje ukuthi umama at least ezama ukumkhupha emfake into engathi yabonakala ngoba ngeke sambe nomuntu onegazi kanje simfake kweambulance yabo. Ezama ukuthi emchintshe nje emkhumule lezi zinto zigcoke manje emfake lezinye eziclean. Guys, why kanti uzothatha umuntu mangabe umntana abantu awusamthandi awumbuyisela ingane emzini la wamthatha khona. Mhlambe umyeke iphilele ngoba uyasho umama ukuthi umntana abantu usuka le emakhaya and the situation impilo yakhe ayikho right. So uye wa decide wabona ukuthi sekamthatha njengomntana wakhe wathi uzohlala lana. Uyasho umuntu omdala uthi kwaloko uthi behlale lana beqhubeke behlale lana akaseka kwenzela nje ngoba untombazana wabantu usenkingeni uya abuseka. My brother akasenandaba naye and amaphoyisa have tried ukuthi bemxoshe my brother and ngisazomeka sure ukuthi ngiyayilandelela le ndaba ngizobuza ukuthi ubani oke wafika lana the first time umama evula icase mangabe khona ipolisa eli specific eyilokuthi mhlambe ba reporter kulo lafika la ekhaya ngifuna lizosichazela kabazi sichozi bioscope namanye amapolisa ngoba ngiyazi ukuthi ingalo yomthetho yasebenza guys I always say mosha wena umosha ubone ukuthi mangabe siyakufuna thina namapolisa ngeke sikuthole na ngoba amapolisa mangabe umoshile ekufuna wena azokuthola akekho umuntu ongasebenzi bafethu isithathathi kule misebenzi yethu khona abanye abantu abacorrupt abafuna ukwamukela mhlambe imali ithizeni bengacabangela umphefumulo omunye umuntu ukuthi omunye umuntu mhlambe unenkinga engakanani. Mr Jones, how many minutes do you need my good sir? Oh my brother Sure. mamela labalelami asikusabi thina yezo Right. yeah asikusabi iqhasi yakuhlonipha yini leyo yenzayo kanti mfethu why abuse umntana abantu ile nto engifuna ukuyazi. Ngiyaxolisa bhuti omntana. Uxolisa ukuthi Isaphindi yenzeke. yini engeke iphinde yenzeke Ukudelela ukuziphatha kwami. Maye thina sokumele sikhulume nawe man to man in order for wena ukuthi usicalele lento esifuna ukuyiva. Kumelanga. Mr Jones, please singifakane Mr Jones faka lo muntu emotweni please my good sir put him inside the car even ngobosholana Mr Jones please ngicela umfake behind the van ngeke ehlale esofeni lo muntu ufuna ukuhlala ngapha emuva evenini. Guys uthi Mr Jones lo uyadelela lo uthi uyadelela ucela usemuse nje straight e police station mama ngicela ukuthi umchinje because bengicela ukuthi mhlambe kube ne security ngifuna ukuthi kube ngibizo i-security elwani elizokubambela yena at least limfake eambulance mayifika ne mhlambe because lo mkhulu ukuthi ongithepha ngibani simuse police njengamanje ngiyacela mama ukuthi ube yi-witness yethu ne uzoba yi-witness kuyo yonke lento from the day one nokuthi because ngibhizi ngale case lena ukuthi ngubani ipolice elafika la the day ufona mayingabe uyalikhumbula ngiyacela ukuthi usitshele ukuthi ubani yabo please Mr Blacksina umama uzokhuluma nawe uzokubiza ngicela ume nje la eminyango ne uzokubiza mase kaqedile ukulanti ukumchintsha because unamagazi ngicela uzimele nje la eminyango ne umlinde mawuceda uzositshela nema uzongincedisa Mr Blacksina ne so besibheka but how many minutes is the ambulance iyafika manje ne i-ambulance sharp. Okay guys mangabe unenkinga nawe niyabona nani ngiyaphuthuma njengamanje and mangabe kuyafika i-ambulance or amapolice loya simuse emapoliseni loya please Mr Jones umfake emotweni newalokho please guys ngiyacela singazodlala ngomuntu yazi inhliziyo yami ibabhlungu umuntu wesifazane lona abantu besifazane bayareshwa bayashaya bayabulala each and every day ngabantu abafana nalo umjito kanje thina sisama kuba ngobhuti kosisi bethu yena ufuna ukuqinisa inhloko uthi mina ngingenapi ngene ukuthena ufana nodadewethu lo muntu oabusekile lana so mangabe unenkinga nawe lapho mbukeli mhlawumbe uya-abuseka khona indoda yakho eku-abusayo or mhlawumbe uyindoda khona umfazi oku-abusayo because akhona ama-cases amanje uthola ukuthi umfazi seka-abuse indoda uyenza nayo uyayishaya uyenzani indoda iyathula ngoba bathi indoda ayikhali please ungalibali ukuthi usi-imelele lapho njosipescope.co.za ungalibali nokuthi lisifollowishe ey'nkundleni zethu
zokuxhumana, we are Jozi Bhayisikobho on YouTube, we are Jozi Bhayisikobho on TikTok, Facebook. Ningalibali ke ngani zakwethu ukuthi ni subscribe, ni comment, ni share nama videos wethu, nixelele nabanye abangazi ngeJozi Bhayisikobho ukuthi iJozi Bhayisikobho ifikile. My good sir, yini ambulance le? Is that an ambulance? Uphu mama siyacela mani nayi le ambulance la ngaphandle. Plexina please ngicela engakwazi ukumncedisa because I think sebemcleanile igazi and stuff. Ngicela uzame ukumbamba. Ngicela ningamjahi ne. Ngicela umuntu omdala ngicela umfake lapha. Umuntu omdala ngizokuvalela lana ne. Yeah ngizokuvalela lana. Guys ngizonibona on the next episode. Mama uzovala lana ne.